Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, dadah guys. Halo guys, waduh udah lama banget nih guys, kita baru mau cari ondel-ondel lagi nih guys, mumpung lagi free nih guys. Wah, jalan-jalan sore dulu guys, kita mau cari ondel-ondel guys, sambil kita mau makan apa nih guys, kita mau ngemil-ngemil nih guys sore-sore sambil cari ondel-ondel. Oke guys, ikutin keseruan kita hari ini ya guys. Check it out, check it out. Kita mau ke bakso Balungan guys, sambil nyari ondel-ondel. Iya. Mana ondel-ondelnya guys? Aduh guys, sepanjang jalan ini belum nemu ondel-ondel juga nih guys. Aduh, pada bobok kali nih guys, ondel-ondelnya bobok siang ya guys. Aduh, sore-sorean kayaknya baru ada. Padahal ini udah agak sore juga ya guys. Ini dia guys, ini namanya bakso Balungan guys. Oke, hari ini si bocil nggak ikut guys, dia mending main sama teman-temannya. Oke guys, kita berduaan saja guys, sama Paksu guys. Ini dia bakso Balungan guys. Oke, kita coba nanti guys, enak apa enggak guys. Oke, ini dia guys. Wah, tampangnya seperti ini ya guys. Besar banget nih guys. Iya. Wah, ini seru banget nih guys. Ada pentas apa ini guys? Pokoknya pentas seni deh guys. Anak-anak sekolah di sini menunjukkan kreativitas mereka ya, untuk tampil dan mengadakan acara-acara berbagai macam guys. Ada tarian-tarian, ada nanti ada band juga mungkin kayaknya guys ya. Wah, ini tari apa nih guys? Jaipong ya guys. Oke guys, ikutin terus guys keseruannya guys. Iya. Check it out. Wah, ini ada tarian apa nih guys? Oke guys, beda sama yang tadi ya guys. Ini sendirian guys. Oke guys, lincah banget ya guys narinya guys. Gaya banget guys, pakai kacamata guys. Iya. Wah, ramai juga ya guys. Banyak yang nonton nih guys. Wah,
Wah, kayaknya seru ya guys. Oke guys, kita keliling dulu guys, melihat pemandangan-pemandangan. Ada apakah di sana? Di sana. Oke, check it out. Wah, ini akhirnya kita ketemu ondel-ondel juga guys. Waduh, lagi menari guys, ondel-ondelnya guys, banyak guys, cantik-cantik tenan guys, mantul-mantul nih guys. Oke guys, ayo guys kita menari guys bersama ondel-ondel guys. Oke, check it out. Udah tadi, udah 3 kali. Oke guys, sampai di sini dulu guys pertemuan kita hari ini guys. Jangan lupa like and subscribe ya guys. See you, bye bye.